Karyawan Korint silu. Son kowa kan en katete kap. Eri. Mech wewe ki mese aksui ki pein kich remail. Yatuan kich. Setweche aramas chikan mekinanana kisinlikon kapese o kaping on kumail tesang remail. Eri. Kumail menaich kisinlikon kapese o kaping me inchingtier nan kapetich. We aramas koros en kinwata ko ese. Metete tuan pain Christ e kachin inchingiyati kisinliko kisech o kachin katarawang kumail sang rech. Kaitek ink me e kachin inchingiyaki panganin ko shiyas o esocha kachin inchingiyati pion lepin chakay apnan mongyongin aramasakan. Se intinta mech pueki ach kaparapar kumelel kosh numaran Christ. Pues ocha me koch mierech me sakak suway kitene miach koyak en wiata takwach. Ach koyak kin kosang ren coach, pues ime kachin kupreta se en ka koyang ki papa sapal me katete kap. Me mimi ni ngayon sarawi. Ap kaitekin ni kosonet me inching tier. Po kosonet me inching tier kin kareta mela. Angen sarawio kin kachkita meur. Kosaneta wiyawita ni mesaninching kay Pohnpei chakay kay. O lingalingan coach sansalta ni e koyang aramas. Mentama lingalingo uya chukchukla pion mesen Moses. Ab lingalingo piluya linglingan chemelen. Mekarata men Israel ko sola kak kilangki meseo. Eri, makosannata melingan melel ni e kamanamanda. Abkin kareta mela. Ayawan tatakan ngan sarawi e panlingan sang melel. Matatakan katik melingan. Ayawan tatak me aramaskin pungkila e panlingan sang melel. Kichaykak tachowan. Melingan ko walap en masa sochakak parakyong lingalinganan sawach. Pwe malingan miye ren mekin sorala matang. Ayawan me pankin pachapachoche e panlingan sang melel. Eri, pwe kiyach kaparapar kimech ime se eimakiyong kumail. Se soche tuwacha Moses me perekila mese kotupal eo, pwe men Israel koter kilang lingano ni e pan sora sang ni meseo. Pwe arlamalam kapchakaila. O billel ranwech kotupalo kin perpereche arlamalam ni arkin watak pukan en katete mereng. Iche anso merakin miniminiyong Christ makatupalo kin kosang. Billel ranwech ni arkin watawatak kosonaten Moseso katupalo kin perpereche arlamalam. Ab ekin kosang tuan mapuk sarawi masangi. Pereben mesen Moses ab kosanger ni anso me esope yang kauno. Eri lebin masan wach kauno nan irachikchik wach wewekingan sarawi. O wasame nganin kauno kin kachkachye ye wasaw me mayaw kin miye. Eri kichail koros wiya sansal en linganen kauno. Ni soche pereben masachaykan. O linganoche mekin kosang ren kauno. Ye ngayano mekin kawakyong kichail ni utan momon kauno. Ni lingan eo me wiye lalautla.